May sa barang sir nga agdang ti barangay agmon-monitor no ana ti possible nga development daytoy mapukpukong nga kalugaran tayo ket aramid apo ti barangay ti anungen na kastam ti aday ti ahensya ti gobyerno Coast Guard kada ti maritime apo ket laket sabay ko maabot masapulam la daytoy mapukpukaw nga kalugaran tayo in behalf nga manung aldawen mga 5 days tinapalabasen agad alani apud sila ti mga asintap no di kasagit mapasangpet ti DJ nga mangalap kalugar tayo apo. So kanigini ka nagsarting nga biro tayo. Sigun na po ti sigun ti kuna dapat ongoing pa lang adada natamot bagada nga maupay ng uldo nga adalatap mangi karkaryo sir nga agsarak ngamin dito sir tiyempo ket bali-bali aglaw ti amihang ket narigat met apot agsarak at biag met ti puspusam dita namuna ket nataumot nga apot ti pagsapulan tayo ako. Okay. Idi why that ti pa nagsapol no pa nag-rescue kasot ka dahil pa na dito ba? Sikundi di kinatungtong ko nga napan nagsapol apo ada ito'y banda na ti abagata nagpataaw sa dasinoid nga napanidya ito'y isla ti Kamigin ito'y dinamdami na po siya possible nga pagkasarsaraga ito'y mapupukong ko nga kalugar tayo sir nga iso tinapananda sir nga yan na adat ada pa'y napatog nga napan nag-rescue sir nga ibagta nakapaigid blag sir di kadwa na nga convoy na sir. Dito pamilya sir din nakinuami nga sila tumutawad at tulong chapter kuma kumusta ti mo? Dedi ko sir naiko ti MDRRM na po nga nangaramid na po ni secretary ti request letter sir nga ti about the chapter sir nga agapo ti Manila nga hamot kasari apo nga umadya chapter agapo bilat Manila nga ti una ket no agrex ko na mula kasari na sir nga talagang umay. So dito sir awan ti kasla pa nakinumat mo sa sarili ti pamilya sir? Idi sir kada napang kami ket dami may nag-interview sa baling kada apo nga ti plano although nga ongoing apo ti search and rescue idi sir nga deta nga aldaw. So kadigito sir nagsabtag pa lang but still monitoring ta. One sir kasi ti nabarkin ti Coast Guard idi sir ti kabigatan na parbaon kami may ti parbaon ti kagawad. Kwasyon may kam ti 3:30 dito apo deta nga report. So nga kami ito'y hindi kabigatan na po ado tinapan nag-rescue kadita uwan. Sir, kas man sa nga mangalap kan da mga kapitan. Ano tsuri niya tiga sir? Ito sa mga missing person sir. Para kanyak sir agad ti based on my experience iti usus nga panagbiag ko. Dedi kabsat ko ket adu kampay nga that was November 28, 2004 sir. Ket ti papa nami 9 nautical miles lang as kadagay missing person sir 13 nautical miles ti yan nakano sir well kadayon na agad da kami nga grupo at ibang kami sa nga po ibang kami sa bali di tropa mi nga kadkadwa mi dedi kabsat ko sir di kalugan nga ulit ko imuno na dalbas iti mga 5 minuto ti diferensya mi ket deta nga aldaw apo ket bumigat ket dadakkel ti alun na ket piksa ti Agos na ket hami pinakit kita ti likodan na sinawar mi sir ket aging ka nagmalmal ko nag-rescue hami nakit kita di kapsat ko kundi di kinalugan na just the same with DJ pasamak ni Apo Eduardo Lekin iso naget nagtimaleman na si Mangbaden nagbigat ket ti paggamot ay apo ket sigun ti experience mi apo ket no ti danom ket agpamyanan ti ayos na nga amihan possible nga agpataaw sir nga guyon ti ayos na nga agpataaw sir unless no habagat nga sir makuna natal na ti danom nga agamianan so nga adu ti pakaipanan nga sadsadan nga isla sir nga isot na panan din nag-rescue yan na adat handamot nga nasapulan sir di mapukpok ang sir. So kumbaga kandidat tag mas asa delatan nga swangpet wala na naman. Po sir pares kami sir nga karkarakin na po justa bareng na alam la ti barko isuna at adamot kasang instances nga masagang ti barko ito nga adamot na pasama ka sir kasta
So hopefully nga barbareng sir nga naala ito barko iso na sir na nasalaman daw. Kada ito sir, ano namin kasi na pamaligid o pamalagid ka dito ka barangay, especially kanina Ti makunak man sir giti kabaranggayak na tuli kabarangay iti intero nga Davila. Ti ko lang ipagpakasig sir ko maget no nakakainungdan ket handang mabangko mapan tumapugen alagit urisot pagbiag tayo ngem han isot nga pangisi sarsarangan ti biag aglano da pamilya na po. Kani apo no da Baguio dati umay nga mapaspasangasan adamat may pagkamukadakwada sir nga awan team sumalo ka dita nga kanito sir.